Bayesharinga oku nukwijaho bwanyuma y'abantu batanu abari kushitamaho akakiiko ko kuremanja ez'okwetomboita kurwa omu kandi kakiiko akari kugaba emirimo hamwe na tenda abarimu Nelson Nerima, Geoffrey Nwagira Kakira, Paul Karumba, Charity Charisima hamwe na Keto Kayimba okushaza mutenda yabereheirwe aba Ankole United Truck Owners and Drivers Cooperative Society Limited okushoroza omushoro okurwa Abavugi b'ebirore ogw'okupakira hamwe n'okupakurra omuri Mbarara bari kugira ngu tendege ekagaba omuringo gw'ekishobobo okwetomboita oku katwara Abavugi b'ebirore abari kwegaitira hamwe omu kibiina kyabo ekya Mbarara City Truck Owners, Drivers and Loaders Cooperative Society Limited bakuhakanisa engaba ya tendege ekarangirirwa Mbarara City Council 2017 by'okwezi kwa mushanju omwaka ogu kandi ebitongore bibiri byonka nibyo byateireyo okushaba kwabyo omu kwezi kwa munana na bwanyuma tenda yahabwa aba Ankole United Truck Owners and Drivers Cooperative Society Limited kugumana eshashara kazo miliyoni 12 buri kwezi. Badru Semogerere chairperson w'ebirore nagira ngo nibatwarizibwa kubi abantu abari kushoroza omushoro ngo kandi ekibiina kyabo kikahandikwaje n'okushaba kwabo kukashazibwa mu omunshobi. Fenga abalore netwekolamu omulimo netukola ekibiina turegisteringa tuwana omusoro tulina offices tuli organized endiri eyo nayonna babeera batusoloza fenga abalole abantu baveeri nti ate tenda kati ne batusoloza tebamanyi bizibu byaffe fenga abalole bye tulina oli ajja from nowhere lete sente amuna enkyatikula kangende gwe nafuna sente ensirete nzikuti awo akusibira ekikegere ne weewola. Ogu yashoborera ngu hati nibaza kutandika kupakinga ebimotoka byabo kora norya bakama b'ebintu babe niyo babyakira. Aba nabo bagira ngu bakanga kubahereza tenda yo kurundana omushoro gw'ebirore byabo bagihereza abo bari kugira ngu nibarundana omushoro gw'ab'ebigare. Omuringo nugwo gumwe abavugi b'ebimotoka ebi nibetomboita ngu babashashuza omushoro gw'emirundi ebiri ogurumu ogw'okupakira hamwe n'ogwa street parking. Funakarumuka kombondi kaliya driver nokina emitwaleji shat ukiza kukika wa street parking yaiza na kwendo edachika 13 naende 15 roleje na jibarangu netwale emyanyeji ebiri waza kumadia kupakura usanga uriyo mitwale ebiri ochiboria uno offroading na loading and offroading unaona enda sente hato yebuza loading and offroading inde ya cancel street parking inde ya cancel hati nyokoro wapeza city ya loading and offroading niza ko offroading ata parking aba bigari bayine kibinde kibafuga aba boda boda bayine bibine bibafuga na yefe abarore rwachi batwara mu magazine na fine kibinde cyo. Omushaki weitu yagambaho na Muhammad Byansi urikansara w'umwanya ogu kandi ogu omushango yagutahari town clerk wari kugira ngu ayanzire kugaba tenda association y'ebirore bakahangura tenda ekikubahize kugitunga sitekiraka na n'umwami Kiza Joseph bakwata umuhanda baza Kampala batamu petition ko bize bakaverifyinga basanga ngo aba bine Loore park bakupakinga imyanya yabo bari abatini bari commendinga ngo bagaruke babahereze tenda konka sitekiraka ayanjye yagaruka yajya Mbarara state twine gazeted Loore park yagaruka yabima tendege. Muringo nugwo gumwe meya wa Mbarara City South Jomo Mugabe nagira ngo abebembezi aborengo rwa kanso inshunga ya tenda y'ebirore tubagikwatsireje ntakwenda kubabiha bakama bitu eruguroku emirimeji tubagikwatsireje eyensonga zanyu na paka okumukushaba tenda nebindi mbwe nicyo kitwasharamu nkaba South Division twasharamu iki mwaba mukiri omunshonga zo kuronda tenda imwe kampani yanyu naziriye zindi muri no makoti gona gibarimu bari yabakushoroza omukushoroza nabo babe barukira
Jomo yayongera yashobora ngunka division baza kutandika kushoroza omushoro ogu mpaka obukanse ahaiguru iracemu ekikurataho mwana omuntu anokutwakureba twagira ngu hatitwe abambarira City South okutandika n'eriizooba leka nitwe tube nitwe twayeshororeza esente ez'emishoro okusya obusite kanso erahereza tenda eshugiine akagira gurupe yatwara tendeki anshonga y'omushoro gwa parking meya Jomo yashobora hata kandi akija kupakira bakamushaba ki mwese naza kupakira ari kutambura ekyo nakyo twazakora ki twazakitebeka nabwanyuma abebembezi baba kuvuga ebirori hamwe n'abebembezi ba division ya South bageraho rukiko rutekerezwamu banyamakuru kandi urukurwahwa bagambira abebirori ababerundeine ha office za South Division kugaruka aha mirimo yabo.